member jam tak pulal Lalduhawma ni ngai dit sai to avai ani ni rukna ni post speaker vai na hian sersibial mamo rang soidu kanga le a amaro chu ai poimo zok kanram le nampum puina angai poimo demand number som paruk na nuaya hian ramri chungchang soi katum ani kan chief minister masaber pucho chunga khan kan ramri avele a chuan boundary commission dinin memorandum cha deu mai holy bible aya lian dai tha deu mai bo sai na thelu ta chumenu abrigati ati sailawa khan ramri hi aron vele boka chumenu lama hi chuan tu sarkar ma hian atakta kan ramri chinfel tum hian om taloni na langa ramri abuaina awma piangin official te anin biak tira tuna kanom danang hian iom riang status quo antizela chu problem solve niloin problem postpone mai ni atak taka ramri chinfel tum na thinlung pu roi tu kan nei lo rei talutukhi apoi le in ka ria a kan nei lo mai ani lova nakina kantana poi tur te po sarkar ma sa te hun chunga hian alo thleng to ni sang ni le pariat april tha khan Assam PWD hian bairabi lui thleng kong anron lai anron black topa khulaya kwan district council hun lai ta to kan roi tu masa pu cho chunga te adai do watan kan ram chan turin chung ko som velin leilet an ne passport pe kan ne chung leilet chu anon ti chia compensate an pesi lova ti chuan pu cho chunga thian nu pirovi chuan khati lai kan chief minister pu hola ne na khan siakin compensate adil veni PWD chief engineering chu adil na chu siakin aron changa aditel chu ka selo manga huna chep don riawin ka ria ta chuan Mizoram sarkar hian bairabi lui thleng chau kanen kola bairabi lui pialam chu Assam PWD en kol ania Assam sarkara compensate su deal mai ro tina le kha dongani chuan pirovi thinlunga na ma min kova min rilfia chief minister ne na kaleng halani Assam sarkara compensate deal turin in rona deal se an pelutuk don ringot an pe chuan khulai ram kan ti thin ko Assamin kan ta ani tina document an nei dona compensate po kan pe ni an ti dona apoi lutuk dona in thil ti ram in falani politica in benalian takling the ni amaro chu kan ri ruani lo kan du chu thil tha hi ni compensate tle me mo ta me Mizoram sarkar in peru khulai ram compensate petu kan ni chuan kan ramani ti chin chianan kan lama mo angkati a dikalom remind po kangai lo wang atiani voi tum ka remind na sot lova he house ange hian voi thum zona ka thelu tani chadai nang lien min pe a bairabi lui pialam chu Assam PWD chanania Mizoram sarkar in compensate pek tum na kan nei lo ti lirim min changa khang document te kha ramri kan humal lo mai ni lovin kanun kal zel tura thangle tharta na kan tran ti phet tu tur thil poyan khoini apoi hi kati mani khati lai khan ramri buai atam hle a sinot sang ni pakhat general somni na kan en chuan post speaker i phal na in marthang presbytery agenda lo lu chungchang tiang hian rel ani he tu ingun takin kan soi hova rodna lo lu tang hian Mizoram le Assam ramri ti chiang tura sarkar ngin tha kan tia SEC en lo bo zero se kan ti hian ni a ko ran meu point kan ramri sinota an lo khel to ani chuan thil poi de mai dang le pakhat chu sang ni som police ulai ni thum ni khan new secretariat conference hall a sonin MZP huai hot political party zong NGO zong le prominent citizen le revenue director le ASO pathum anwai mi som pasaren kalkhoma khaminia kalkhom te Mizoram mi pui ai o ti thei anni kan zawai ai o an thing ati thei ani an huap zo le chuan thil relen ne ni pakhanna chuan inner line reserve forest chunga dan lo lu ru te dab chua action lak ni ro se adang le chuan inner line reserve forest
square mile zangale pakua azau lusai territory chungami chuta tranga chia Assam sarkar in alak atranga za som sari zel Mizoram sarkar ron chun lu thin iuti kan nia tranga ron chun lu tak lo hi apung ne min rul vek rose tiani adang le chuan he reserve uni in line reserve forest hi Assam Forest Department in lo enkol china tuna chuan department te kan nei ve thoa Mizoram Forest Department in enkol ve to rose ti tele he in line reserve forest huam hian revenue department in Mizoram map thar siam rose tiani chuta chairman chu khatilai home minister voina kan power minister zom takhiani a khat ma bo zui aom lova nge pute wa nge niang ka khelo rohi kan rela bo zui om le lova anwa innor alo se oma ti hian sto sa kang dai thin ani ti chuan zo phaya incident alo oma sang ni lai som pasaria khati lai sarkar in a handle dan kan lunga oi lo zia le kan ngam lo zia ka chu soinon po ngai om lo ve chu tiang chu kan nia MNA valo sarkar khan sang ni paruk mars ni kwa revenue minister ngai mai pubilal thleng lianan official resolution aron puluta Mizoram le thenom state te in karam reach in felngai lai te chingfel turin sarkar lai pu in boundary commission din thoiro seti kha heta hin kan pass ni chuta chuan kan be se sang MNF nge ram rian ve ti felantum official resolution an pulut ngat ani kan te phur takin kan pass pu ni kha nima silang kha thil kha omzia anei taloni abozoi torin joint parliamentary committee kandina keipo chairman kani voina kan deputy CM hi kan chairman ani home minister ani a tichuanin sani pasari July ni somthuma memorandum thelu turkha kan pe felani chief secretary in mingen angin a final na po keipo in ka ti pu ani tichuan chumi kan pe tak chu joint parliamentary committee khan a hu hovin prime minister ne na thelu tur kan ti a ma se thelu awam talo hi he thil series tak ania wangin post speaker chiang de lakin kan soidua thelu ani le ni lo chung cha hian soidan pali a omani a soitu te chu a then helai omte ania then chu pon lam omte nia min phut kher ani lo chuan an ming kan soilo rianga pakhanna chuan khami committee ho kha Delhi kal anrem chan le tak lo wangin Delhi cha make chief minister chu prime minister office lo thelu turing kan tia a thelu tiani photani kalrem chan lo thu kan soi lo re reng kai phei chu ka hak le la ka phure me mani ei thu dik lo wani adang le chu ke ma nge hian kan CM puzoram thanga ka zo ta mai ma ti tuan oma chu chuan ke ma nge in prime minister office ka thelu talom amaro chu prime minister jin bo hlanani ati tiani le a pakhat le chuan doctor thangte na lom thelut ti ve thunga pakhat le chuan nichina consultation ka ti meeting a tel ngei khan loi ngal be ngai belte kan omange mo ka shelo khata khan prime minister office ta thelu turin dakin kan thona ti bokani an thelu dani chili an soini chu wang chuan fin fiangai ni ka tia congress sarkar lai khan zo na ka zo ta chu kan minister puzes Lalduhawma khan min changa pu speaker remti nain boundary commission din turani kwatla tum sang ni paruka official resolution bozuin revenue department chuan memorandum thelu anei lo memorandum thelu anei lo na chan hi zia kam hu turam lova ahun lai home minister na rechiang in rin om tin min changani chu congress sarkar min chan dan ani ya kuna MNF nge lo sarkar veta in zot vete ang kan tilia ni kum khan kan zot lia chu tuna kan home minister nge hian min an chang ta boundary commission din na tura memorandum siam khapien ne na thelu ani riat ani lo thelu lo chan hi file eng ma record om lova soi thei ani lo tin min chang ta thelu ani chuan document poimo nia acknowledgement forwarding letter po ma acknowledgement po omanga hetianga thil kanti amak katia boundary commission din ni kai su ka ngai thu puilem lo pu speaker eng vakani po karing lo
amai ro chu khati khoba official resolution pass kan ti to heti mai mai ti lam zuya mi puine na thudik lo the dar bokhi asia lo maya kum so man sarkar to nu po kham lo wa kuma sarkar le tur mi puin du ta kan than tin te hian ni boxia ti mai mai om tur hi mo an ni don le ka ti ni ti chuan kan din na hi nge ni 1875 in our line hey Mizoram party zong zong le NGO zong zong kan ram ri kan ti thin chuani kum khua in hei hiani amaro chuni kuma kan member zom tak pulana le pujai thanzama zo na kan home minister chan na hian kan ram chin chu ti hian chang ani Mizoram sarkar in ram ri pom lai chiang fak ala nei theiri lo sarkar in zir chiang tu tur kor committee dina committee report is dirin malak dan turing ai tuan yang ati ta chau mai ni sarkar ya Mizoram chin por helwa kum khale sen independence so lai kan ram chin por helowin men lo so hey kan ti dal an ngai lo reng 1875 hi kan ram chin kan ti ngar thin ani ti kha ka soi du a ti chuan hey cholbuk an sa pu cho chunga rama khati lai po khan MLA pathumin an juk tloa enge an soi kha kan sarkar vele namasa kan yang IR battalion pali kan din te MP ngata na man tur hesin congress na mangam lo ni an tiani kha so tiang chuan post speaker hey an deal belvek chetlem kan deal belveng chenga so chuan chu ta chuan chu mi mun nge ya chuan mos din alo ni ta tuna an pe chho to a chuan wareng te bula cinema hall lui an chei tha kan police te en reng lain an chei tha an lua chho boka tiang hian kan tlan se ta zela ten kan je si ten kan chief minister an kom na khan Mizoram map thar siam an rela an PR kan cher cholong ei phal na in pathian le kan siam za om tak zara Mizoram map dik tak kan nei thuai tur hi je si chuan lom om ti hle PR achua tu Andrew F Lalram nga ka GSJC khatiang te kha alo ni a chu wang chuan na top na kan soi du chu ka ti toy to mai nga ram le chin buai chin fel dan tur ke chu kong thum chia ka ria pakhan na chuan ko ta kalani ko ta kal tur chuan kan in zir fe nga yang kal thla ka ni le ni lo kan en photang panina chuan by force in physical occupation apoi mani chumiti tur chuan kan in pm car khat thakhat bu fai petrol diesel gas ngein omil kan phun noi mai ngem chumi ya kan phun noi lo ne chuan Myanmar te Bangladesh te Tripura te Manipur te in kalpona tha akumakum silchar kong puiring lowa om thei tura in buat sai nga ya kan sarkar gal tho te khan hemi kong a hian pakhat ma hian min buat sai lo waina hian by force changam kan niam kan che don chuan chu kan ti ngai adang le chuan in rem siam ani chu lo chu kai chuan post speaker fiat kan ei velova heng singa hian a eng peremo mang hian mai lo vat tengu hey ai tha chin fel dan thuru khrekiau kan om point kan soi du box si lo wa boi thla kan ni chu wang chuan in he thil hi ngun takin ngai to tlang ilangin a eng kong emober tal hi zo ila kan ram ri chin fel tur hian iman mo tengu ti hi kan soi du ani kalome